Pamirsa, pemerintah patut ngicanin penepasan becik sejroning ngarepin produk ekspor. Visa majung bayar utawi pelaku bisnis sane meled rauh tur nyelehin produk ekspor ring Bali miwah ring Gianyar, kaptiang presida dengan kepolihang. Kaptiang saking kebijakan inucap, presiden nicapang pasar ekspor sane pole tedun sangkaning pandemi COVID-19. Ketua Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia ASEPHI Bali, Ketut Darmo Siajeng Uningayang, pelaku bisnis utawi buyer ring panegara pasar ekspor Bali, madue tiga karakter. Kapertama rikale pandemi COVID-19, tipe buyer kapertama puniki kakirimin desain utawi gambar kemanten, sampun meled numas produk ekspor saking Bali. Darmo Siajan Latarang, pelaku UMK ring Bali miwah Gianyar, sampun kreatif miwah inovatif mekarya desain produk kerajinan, rumasuk produk tekstil. Produk sani kepasarang ring buyer sampun preside kasinahang, sajroning gambar sani unik. Tipe buyer kaping kalih patut molihang sampel wiadin contoh produk sani kaadol ring pasar ekspor. Antuk molihang sampel buyer presida mesen produk ekspor saking Bali, saking panegara pasar. Manut Darmo Siaja, bayar ka pertama miwah bayar kaping kalih kantundangan keayahin ring masan pandemi COVID-19. Presida kemargiang antuk ngirim gambar miwah sampel, bayar sampun presida mesen produk UKM saking Bali. Tipe bayar kaping 3 seneng manggihin sentra produksi kerajinan ring Bali sepisanan melancaran ring Bali. Tipe bayar kaping 3 puniki kaaptiang presida dangan molihang visa selami pandemi COVID-19. Pengrahu bayar puniki ke Bali, Presiden incapang ekonomi Bali. Antuk dangan nyane molihang visa, ngawinang tami utawi bayar taler dangan ngeruruh hasil kerajinan UKM ring Bali. Ketut Darmo Siajeng awawain pemerintah kaptiang presida gelis nambakin panglalah COVID-19 puniki. Us pandemi matilar, kaaptiang widang ekspor presida muali becik taler presida akeh ngicen pikarian majang para perajin miwah UKM. Wirnaya bisnis Bali nguningaya.